Тунтар битнеһелегер тыгынча 100 кубы ырастыр станция тутута бара турар, лырыңыттан хала турар. Бу станция 500 кубы үрүстәнлән ырастыкта, онна 600 кубы геранныттан ылын ырастыкта те скважинаттан. Онна КХ билеген үлге турар хетимгер тиен кулбануктак. Билеген тургунан болдагана бу станцияда бүтән турар. Вот проект строить ден Владивосток территориям орбита, билеген пуск канал открытым кетеген турар. Тагар болдагана өтө резервуар хаваркандан билем турар. Билеген пескаструльнан растыктактар, онтон бекелидлер, ол кенте краскалныктар. Онна болдагана эти колодец оңголубута булырын, онна болдагана өрүнөн алларатынан горизонтальный кирилах bu идеялерін қаған келдерінер, шахты тұтанлар, туық самотечный водоводный орбиттары, онтон ұланлар анна келін бұл бастығы подиумы керекті, онтон мана растынан барайынне бір резервуарға қамбарын водоводынан ете олады керіннен барар, у етемінен баран өндірге тиекті. Сөп, ол колодия білен тұрар, горизонтальный туга самотечный водоводы бүтән турар. Билеген бола стенката колодец ехен голлуктак, оны дүгәр ими объекттак булуктак, оны те котлованы чөдү голлуктак, это голлун бүтән турар, оны те щебенка миниттен алып биттер, оны бутуктактыр. Сөп, онотон дизельный электростанция темекелен турар, оны закрытый распределительное устройство темекелен турар, оны уотун тугун бу строительный площадка егер бардын билим нехтактар. Ондан уотун болдагана по станциятын Якус энергия турар, онун предприятиянын хаян качын төрөнү проектын орундар быйыл эмүлө керектер, онун көттө бу уота колбонукта. Мантыкалык пола станция дегене котельная ох, бу уоттан болар, колоборети резервуарлар бүтүн деген туактар, тендер ултар болор. Онотон бу ханга технологияда тулууда станция егер бу водочная станция егер Владивосток эти научный билерин тында бу объект егер турабы бу объекттин етасөттүн баратын битерен туга калды билетін барын битерен мана болбонукта. Онда жегентер гылатия егер 100 километрге 5 колонка бар болукта, улар дип мана помещениелерде раз, онда оларга картадан келген картаны каядан болукта. Онна ола онтон, быйыл битерем баран, бастыгы хентеп болы битерем баран, дигер уже били туар биле хеппет, каддактан ити чагын секторларга колбондар. Оннан ана экологистар, эми бу билген тутулды болду. Бу бастыгы этап тем болар, ами хүрөгө болор бу, онтон болдан эки стаптыр боло эти тугунан центрден агалан барар, промкомбинатынан, парковайынан, эти пионерскайынан келен Папайынан, онтон Бессонов, Ананьевнан, Бессонова, онтон Комусанын эрген келекті. Ол келен ер 12 колонкалар болукта. Мына улар онна экологистарда болукта, онда веде частный секторга ылыргыды. Ол проект бола билин экспертиза кирде, экспертиза бүттөгөн эми бу программаларга кисерге планнак. Бара түттен барда үсмасынан материал коллекта, биде материалдар, онна уже он bu da bilin уже үлете бара турар. Өссеви жоннору игрилер олдор. Тутачта без застройки, заказчик АО Водоканал. Онотон технический түн тугаттын программа берген Министерство ЖКХ энергетики республика өткен. Оны бу хоптан хидегода бит үлелер. Инноватор контролуга тух манна онтары егер үлетиге. Хата бу местный предпринимательдер билинар райондар, өттөндөр жоннорга түтан манна бар бит үлелер чатыр. Бу объект опсенен болдана манна проект ноктор бутугар программада келдер битигер Бехилдер Хавнасин Сергеевич он битгүле дигер правительство председатель Бастыкового биячета Дмитрий Садовников Вячеслав Павлович Емельянов он бары көмлөгөндөр бу программа келдиптир ол күскө ебиттир. Асин Сергеевич ол бетинен контроллаган күскө үйү турар бу турар. Бу проект кирегиттен бете андыра бу Министрия России күскө турсан бу арас аналлах онда территорияларга күскө турсан бу объектлерин контролга турар.
Маны дүйөр урустуру контроль бар, бартын качествотын тугун график, үйля графигini бартын контроллахан турулар. Оны дүгеннен тугунан Ильдар Хаммар, Айсен Сергеевич Николаевка, Садовников Демидерешка, Емельянов Вячеслав Павловичка, онна манна үрелес келдерсибит жоңа улахан мактылмын берди. Сунтарны херен жонун хергетин атыптыр.